Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo. Igama lami mina nguVusi intatheli edumile ke la umkhanya kude TV. Ngiphethe ke insizwa bafowethu namhlanje la eJozini emcimbini omkhulu obizwa ngeJozini Dam. Mfowethu limit uyaphila bhuti wami? Siyaphila bhuti njani? Siyaphila mfowethu. Yeah mfowethu. Kuthi nje mfowethu ukuphawula kwakho mfowethu njengoba uhamba ibanga elide kanjena mfowethu usuke enkandla uzofika la eJozini. Mhlambe ungathi wena wenze ngani nje ngoba mfowethu siyazi ukuthi mfowethu abantu abaningi mfowethu abakhona kulomcimbi mfowethu kunabantu abadumile la nawe mfowethu usudume kakhulu mfowethu. Kuthini ukuphawula nje ukuba kulomcimbi nje mfowethu? Abhuti angazi ngithini kusho likhulu. Yeah mfowethu. Kusho likhulu ngoba first time ngila eJozini ngiyaqala ukuperforma so angithake ngibonge nje kubahleli bemcimbi kubahlelwa lo mcimbi iJozini Dam Music Festival ukuthi bengikhumbule nami uma beqasha amaqhawe aphambili kunami so bese belikhumbula igama la limit so ngithi angikubonge lokho kusho likhulu kuchaza ukukhula kwegama kuchaza ukukhula kwebrand so ngiyabonga kakhulu ngicanti lokho kuzongithatha kungise phezulu njengomcimbi omkhulu lo mina nguthatha njengomcimbi omkhulu ke ngikuzwa kahle limit mfowethu ialbum yakho limit mfowethu kuhamba kanjani mfowethu ukuchazela abantu mfowethu ukuthi ialbum yakho ihamba kanjani itholakala kanjani mfowethu njengamanje ngoba phela seningi indlela zokuthola umculo sewudayiswa online so kuyaphela ukuhamba ukudayisa ngama CD. No webhuti kumana kukusho ukuthi umsebenzi wama CD uyaphela yazi ama CD abantu basawathenga ukuthakutha mina yabona nje kulonyaka bengama CD amancane kodwa ngendlela abantu bewafuna ngawo nami ngize ngayisona uphoqa ukuthi ubuyele uyogaya so mina ngokwami ngizobakhuthaza abacula ukuthi abaqhubeke begama CD zisekhona futhi imoto ezidlala ama CD ama CD nje mfowethu asadlala ayasebenza ayadingeka lento ukuthi isikhathi sama CD siphelile mina ngithatha njengento engekho mina ngibonile kulo nyaka lo yabo lama CD lawa amancane ebengwagayile angenzela imali ngaze ngabona ukuthi ukube bengenza ama CD amaningi ngabe iningi imali engenzile ngoba abantu bekwafuna so embuzeni wakho bhuti umsebenzi ukhona online kuzo zonke izitolo bayazazi abantu Apple Music million very sihlanganisile album isiyodwa hayi sihlanganisile ngathi 2 million manje 2 million manje ngoba phela kudinga ukuthi i-million dize lishawe ingoma eyodwa i-million uma usuhlanganisa wonke ama streams ama 2 million singaphezulu mfowethu ke ukungena ukudlula lapho ke mfowethu ukungena phakathi kweinkunzi limit mfowethu umncane mfowethu ngoba sukela waqala ngealbum yakho ngicabanga ialbum yakho yesithathu le singayibali le ngoma le wangena ngayo singayibala ngoba phela ungene ngayo kodwa ke nje ikhona ingoma le yakuthatha yakubeka kubani ngithi abantu bangakwazi angithi kwi first album ngayifaka kwi first album wayifaka leyo ngoma leyo mfowethu ukukhula nokukhula mhlawumbe kulama album khona ingqinamba okwabhekana nazo akwenzeki uma uli artist especially lika maskandi kungabi nezingqinamba obhekana nazo ngoba phela into nento yenzayo uyafunda futhi ufunda emaphutheni ukuthi okay ngonyaka odlule kwenzeka lokho so kulonyaka afuna ngenze lokho ukuze lokho kubo kwenzeka ngonyaka odlule kungenzeki so noma ngeke ngiyibala into eziningi ezenzeka kodwa zikhona ingqinamba ezaba khona njengokufunda izinto ezintsha ebengingazazi so nje angeke ngize nganda kakhulu hayi mfowethu siyabongela kakhulu limit ngoba mfowethu asiqala ukufuna ukufinyelela kuwena koThekwini sikezame sithi sifuna ukufinyelela kuwena sigcine singafikanga ngiyangenhlanhla namhlanje siyabonga nje kakhulu mfowethu sike ngiyengazama ukusondela lapha siseThekwini lapha le iphake lapha egugudla mina kwasho ukuthi mfowethu kwala mfowethu ngase ngibona mfowethu ukuthi hayi cha mfowethu uyakhula siyakubongela mfowethu umculo wakho mfowethu ukuthi ujabulisa abantu ngalendlela mntaka bakho cha mfowethu siseJozini umkhanya kude TV angithi kude TV mfowethu qhubekani bafowethu nibukelele lolu hlelo luya kude kakhulu bafowethu ngila elokhuzaneni eJozini njengamanje ngizonigudla khona bukhoma ngizonitshela ukuthi nibhanqiwe dako isho kanjalo ke bafowethu lensizwa ke ulimit bafowethu siyabonga kakhulu ukuthi lensizwa bafowethu ke izonigudla bukhoma ke la eJozini bafowethu sesiyivala ivideo namhlanje siyacela ukuthi bafowethu ke ni subscribe kule channel ukuze izoqhubeka siyabonga.